mwine mpaka yahayo kwigoko byabari umujyenyi mukuru aha mukoro go kusima ruhanga hamwe no kwigura icyombeko cy'oburaro bw'abishiki hamwe n'enju y'abashomesa ahishomero rya Bishop Stewart Demonstration Primary School. Amen. Kokureba statistics zihanga buri mwaka nshoza graduates 400,000 university. Konka kokureba statistics za Uganda Investment Authority, we can only employ less than half, which means we can only employ 150,000. 350,000 buri mwaka na bamara university batine mirumo. Mwene ebityo tukora tushomesa abana bitu konka twongere mebindi bintu technical mwana wawe no yakubatashomira ishomero wano oshubura business training kubalancing ebitaba mu rumo gwawe wano oguza makara omwegesi. Aha mukorogo Bishop Sheldon Mwesigwa yazwecherwa Reverend Canon Edison Abasa omuhandiki w'oburebezi bwa Ankole washaba abantu bona okugira omuhimbo gw'okusima ruhanga. Ekyo okusima n'akabonero kakuru munongo magara g'omuntu wena n'ishomero nkeri y'abana risima ruhanga nkimanyisa ngo ruhanga nuwe barukwebembeza nuwe namba y'okubanza omuri byona deru ruhanga kwako bari hagati ye barukukora byona kiretera nabo baguma barije arinda abana arinda abashomero abashomesa abahwero mu kushomesa kwabo no kutebekanise by'ishomero ryona ishomero gumana rutunguka na rugaharurengo nirizaharuna. Joseph Mugumya, headmaster wa Bishop Stewart Demonstration Primary School, yayihanangiriza abazaire okuhereza abana babo bwire na munonga baba bari mu bihumuro. Turiyo ntika muheru bwo kwenda kumura abana bakubaratahe mu bakumero muka bakore holiday packages zabo bazikoreje bashomene bitabo byabo kandi na emtwe yabo murebke mu mwaji maintaininga bagabariye demke murundi. But most especially the senior management abo kuba amashomero mingi bisibwe management hati wo ryo no ugamba ngwaka sente hati wo management wano uze kashaba ukagamba headmaster to ine cyo kumdrawer headmaster yakwezo mutwaro naona yeye mutwariwe shana nambwira umuntu kunkabo kushanga imwe tumukushokora ngwene nico kurebera hate kintu kiryo kigira ki kiregamwe. Aha mukorogo hona batandike uhururu yo kombeka icyombeko cy'ebinabina ekigenderire kumaraho mwijura no mwishomereri. Enrollment now ni nabana 25 boarding nabana 2 so nsima ruhanga ahabwecho kandi yagira ngo bimuhabizu bebine no kugira ebina bitakumara. Gasha kwa Abdukarim Sengendo.